rewa hidup singkat ni dahahan dison morhan manalu manang opu anggiat dodi manalu ya opung nami imana margoar opu si hotok na manganak boru ni rajai si mangusong jala ima nagabe bona nyari nami anak na dua ima opu hitatar dohot opu pakkal jala opu hitatar ma na upo parhami na mangalak boru ni rajai boro si barani dohot na lebawen ima nagabe bona tulang nami jala duhuna opat na parjolo opu manabang opu managam opu bukti imahami opu tarida jala opu parhami ima opu bukti na mangalak boru ni rajai boru pakpahan sian huta si mamora na bolak dohot na pubolon sian balige jala ima nagabe tulang dehami tulang tubuna sada bawa jala dua boru bawa ima na margoar morhan manalu opu anggiat ima na takasta padu-padu nuaing dison tubuh tanggal 10 sada bulan 12 1950 na mangalak boru ni rajai boru si homping sian bahal batu dohot boru jawa jala ima nagabe hula-hula nami jala ibotona siak kangan marhamulian ma tuanak ni amang boru nami marga sirai manang na weni na marhuta di Pekanbaru iboton nami siap bulan na marhamulian ma tuanak ni amang boru nami si mamora siap duduk sanggul jalan marhuta di duduk sanggul iya bapa morhanon ima na mangalap boru ni rajai hula-hula nami si hopping na margoar opu angkiat ima nata padu-padu pon jala tubuna pitu halak opat bawa tolu boru anak syakangan ima na margoar bukti manalu na mangalak boru ni rajai boru si bolon na marhuta sian samosir digwari opu alisa jala tubuna 5 halak 2 bawa tolu boru jala anak syakangan na margoar si anggiat na mangalak boru ni rajai si bolon jala nunga di basa-basa honde bata sadadak danak boru ima na margoar si alista peparan na 2 anak tolu boru sada parumai do sada pahopu pungu sude onom halak anak si nomor 2 ima na margoar tua parulian manalu manang na amane windi na mangalak boru ni rajai boru siaan di basa-basa honde batado di haida sida 2 anak 2 boru peparanna 4 halak anak si nomor 3 ima na margoar Priyono mangalak boru Jawa tubuna sada bawa jalanunga jumolo monding anak namion anak si nomor 4 ima na margoar si Romulus hasiholan manalu tang marhasa hotan bebe agak amang raja inang sori pada ia boru nami syakangan ima Endriani boru manalu marhamuliam ma tu anak ni lainami marga sinaga jala di basa-basa honde batado 2 bawa sada poru pungu sude tolu halak boru siap sipai 2 Indriani boru manalu marhamulian tu halak Jawa jala pinomperna sada bawa 2 boru pungu tolu halak boru si nomor 3 Sesa boru manalu tang marhamulian dope angka amang raja inang sori pada jadi pungu masude peparan ni damangong 4 anak
tabatolu parumain pitu halak, tolu boru tabadua hela bungu 5 halak, pahok pusian anak 5 bawa onom boru 10 halak, pahok pusian boru tolu bawa tabatolu boru bungu sude onom halak, ninina sada boru, jadi bungu sude pinopar rida mangon 30 halak. Ada orang tinggal ni Bapak Namyo sangat marhuta di Jawa, los disima perjumpangan nadohon inang nami boro Jawa. Alaran ini di dalam batua Bapak Namyo mulak ma tupar tahun jalan di tanggal 10 sada September 2020 jalan tutup usia ma Bapak Namyo ono 15 tahun. Amang ras idul sa pasu-pasuon marititang yang ngami. Ala partono doa kanak tulang muna siya balige. Alay na buhay pa sa haton nami di partikyanon, asa etok ka muna. Malahurangan non, doktok ka muna. Nasadan no pa sa haton nami matuy boto nami. O bubuti. Inong nami ete. Olo. Iya. Na mangihutan non, risma paparan ni beberekon na tuloy. Iya. Dungi mangiu ma risma berekku tubuh ni botok ko alas yak tidok sisam. Iya. Na mangihutan no persanggoma may tubaho po siya anak do perburu. Iya. Na mangihu mo siya matunini. Walu kasadanay amang boru hamu mangatur ko. Iya. Jala ala adong do di sonak kamang udakku. Siak kamu. Ada nama kami urus kali tu paparan di beri Damion. Apa musik ada opat sih.
para Cinova gulang-gulang dong pangarahukna otik pangatipis pangatuban ke ulusi bahasa Tuhan kalibata mana manggoki pasu-pasuna Madudu Raja Nami. ya oke pasatay manggoki jadi takubulun Ako sa piligi, di sore menang di awang buru. Ya pulang. Di mangtol sa tutunan kini di pasantan ni sungon lulus teruk lampu. Berhentian may mangburu dalam naik may ditangin tua mata ni Barto di Bata. Andiat di budi ni hari ini dari nami saya itu tunggancang na akau berita gadi berita horas dabot ni kapuparan ni dari nami mengjubulu sa rumah tuan. Asa doon na ay matong sunghatan na tutunan ni Mandokon. Asa setitik manis ko po di rumah. Tusuni be ulus na boy terpasat sa kami tulang tatulong nasa tuata mantong na mangguhi pasu-pasuna. Madudu. Nanti mapinasamon tu amo muro na manalo. Kuha madetehok kami tulang. Mau diate madihamu angka tulang nami. Dinaroha mo mabuhat na magludod mong bora si Primatodi. Ang giyak madudu di pasu-pasu muna Raja nami. Sampai may di sa pagdudong namin, ape dua budabaran namin, apuan namin, may atong hok martongan ni Jabu. Asa dapok magtok songon ni Dok ni na tua-tua. Bagok na marhal tumana di ugatan di Robian. Horas mahami naman jalo. Sa hindi lang di bata, masih kani di hamuna na mga leon. Raja nami di pasahan tamu, ulos nagajak si Torok Rabu. Tuhami rap dohot para ni aman namin na saur matuon. Asa yang giyak na samot kanyang unay. Bagasin naik ni sumur, gajang doang koek ni bodar. Saya di pas-pasihon di bata, mahami ang kasi gajang umur di paparan niya manggurumon. Dala si Torok Pinopar. Siya nang tutulak ka di, siya nang mahitalaho manopa. Naik mahami manopar Raja ni hula-hula nami. Alani, baik majolo ede si Raja Sonangi. Ay tuk sonang do hami namar hula-hula. Tu Raja ni hula-hula nami, Raja Pakpahaneon. Adong dohatan ni hamuak kapoda ni hamuak katulang namin. Bola bulong ni botik. Mek-mek dong ke bulong ni balia. Dada hami Raja namin na makulit. Sida maon ni tangan namin do nasa sadia. Menutup songonido pe Raja namin. Ay dak sude pudong. Sakot jadi gabe balia. Dang suda tuhum manopa tulang niba. Alan ni hamo musod niba. Menutup songonido pe natolak bulgogo namin tulang. Las marohani rajai sotung marpak kurangi ho di pasu-pasumi sotung isikat tuan no 60 miga bediurui ho pasu-pasumi alani raja bolon dohonon nami masomon nidok ni na tua-tua asa titi mana tinopa golang matong laguna o dikso sadia sompa na boy terpasahan tami
Debata jauh mamatong namanggohi pasu-pasuna. Sidok mo di mahami Raja Nihula. Gabi pajal no horas amang buru hami kunda bus eto wa bumel kami. Ido ni Iya. Dilas rohanya bebek kiyo amang buru rodo hamu pa imana pasatot cuh na tabui terobawi na ay si tio soalnya nang tangan nabi bebek kamudo berbunga-bunga betul-betul mahamutong anak ni raja naruh hamu manoba-noba hula-hula muna katanya tio na madok asal dihutut nakadakta ada kadabu ay dengedeng rodo hamu manoba hula-hula muna saluhuna alehu dobek kamu mardonga kebek asal magok patung na marhato amang buru di luar ibu bawa ke marhato di luar ibu Dolok nama Robian. ngani agatan di Robian horas doha bila banjalo son banyuhum muna ya mang buru saya ditambah Tuhan sama dia musik di nama ngalea Matutu Raja Nami. bawa mang buru masak kata-kata nih Kaya tulang. Jadi kami naros yang penting yang dia air lupa. Suasanya karena yang buruk dari kami. Tak kuat tahun dia mereka tuh tahun. Jadi tadi orang yang si pintor di mana si
tak memang menarludu yu abang kan tahu mau pasangan kamu udah bang foto kalau dia pada datang besar pulang salaman dong dok mana jadi mulai tema dihamu dengan tuh namin naroset tebing tinggi las rohanami nilai muna sangat tuhami dengan tubuh muna na dihutau kami pe hujalo kami me jadi sawani malang dihamuna tulang nami lubat tobi raja nami perjolo bang idotik lima johani satok perjolo asal lima nalu Itulah. tinaro gok komuna do buah-buah muna tuhami hula-hula muna markasi hobi dinang magwadulok lainami siap tongan di bagasmu Roma hamil tongan dapotok kamuna di bagasak kahipason jala hipas tuhan dapat kami saluh nah amang boru nami menalu do keluarga amang boru wadok kuwok kami dan nami mendapat ke kamuna tubuh punya nama muna ima diulau parsaur maduau nilai nami siap tongan di bagason kuwok kami do sibirito di do eme nama ludu asa dohonon nami masongon nerok isi dua-duai pirma bokki bahul-bahul pasalongan pirma tokto di muna luju-luju ma nang panamodan suak sewani ma nang eme naman ludu kata nina dua-duai itu naman dok asa eme sita batua paninggo man isi borong amat tadi batado silihot tua horas mahamuna saluhu nagi parorot Mas batua mainnya paninggo man tidak mau amat di bata silut tua orang sematok kamuna di parorot maju tuh namanya hukum sih hata ni paling gue pikir asapir main napok di bawah-bawah natok pacalongan maton di musalu napok para nilai namion luju-luju di hamuna ngangka pangaubawan maju tuh namanya itu sih ipagkatayo tadi nama Ria Raja na budaya Ria Manduru siap kami tulang robobok mo marga lubat tubig opat umaulos si gajang rapu jadi ope amang boro tarsingot tu perdalan nyuloso amang boro mamang atur mo natin bicara horas pulang jadi semua ni mamang boro molutuk semua ni pinabuhi terbaik kami dan nami matapotok kamu raja di pamurun nami marga manyalu adok kata ni nama dua matok titim manakinaw magulang mayang gulang guna bisa menopi haroro nami matapotok kamu raja di pamurun nami marga manyalu di bata mamang koi pasu-pasuna ope pasatan matuhan
Dinong rohamu manompa-nompahami hula-hula muna rap dohot tulang nami lupat tobi suak songoni nang raja ni dongas sahuga delanung anak kas di basahan tamu songot daw siol tuhami hula-hula muna markas hopik tang yang nami matok kamat tadi bata ang giya matong lantu hibas na iboto nami tabang kencang numur na alay orang panggiluan nami Kalbuan mo naman dulu gimana? Bergabek kamu hubungi laut sini kabun namin emang boru. Oh, lo bapak. Hidup baik pa na ito. Iba naking dilo amang boru namin. Pola jari-jari sa 10 bau tu lima jujung. Roha mo masomba tu kami hula-hula muna. Takas suberek kami. Dinasti roha muna. Dinamajak kami hula-hula muna do tulang rumput. Adong hatani na dua-dua na magdo. Nihutul dakka-dakka akkadein dek ebeng-ebeng. Roma pera jani hula-hula. Madapot to pergelengon na las Roma hau marsomba mardo ebeng-ebeng. Aladi dohoron namin masongonero ni sidor boy. Ada bago do na marhalto dolok na marrobian. Nunga horas sami mancalo hula-hula muna. Doon tulak namin lubat COVID. Suak-songonin ang raja ni Dongas Sahuga. Asimat tong rohani ko. Sa hindi tabay madiha muna. Amang boru nami sikka ni na mga liyan. Ope amang boru. Asa sahat zolu. Tinogo tubot ni tigaras. Nunga sahat adat siyan hami hula-hula. Sahat matok kita tukang gabi. Hubut toras-toras. Jala di pasu-pasu tuan. Gua amang boru. Tahu apa yang pulang asal Suak-songonin manang dihang parmusik nami. Tinaw singkop. Adat siyan hami hula-hula. Asa dilon na dua-dua. Tinahong waltiyo binatupanuhatan. Kay damang masitiyo-tiyo. Las padong matuha sahatan. Mengarane Madura ibadah dan hari ini selamat tinggal di Amurade selamat jalan di hari amat horas sulit horas mangudop pahamur nabodari hatata opak dobulos suwok kami. Jadi bilala amang burung mah mangaturhuni itu dia masa tanah. Jadi pasakam se dongan muna sa pagdalanan nababan. Iya. Raja nababan. Di kodo di jauh-jauh amang burung disuruh doa kami bona tulang muna marga nababan. Ina marsialan main dan jumulong amang burung namin sa tumatok ni bagas mo. Siang hayat itong alang burung bona tulong marga nababan. Madohon-dohan marhabon ni Roha. Ang diyan matuniting ang namin. Si Bardohot mayan amang burung namin yun. Diinganan ng pinagalit ito at ima di surgo kasunangan. Matutup. Amang burung sangod ni harap namin. Akin arang doon pasatan ito ang upar bibir. Dohot ni may tutu. Cik. Asa doon. Di
balodang baik mana ho partusi. Bayanot na suada. Ala yang berburu lasroh hanami. Yutur dakka-dakka nak kadit ini. Oh kamu marsomba tu ada nami. Yuh mai patuak kebe. Ala niya tu ngamang puru selam tambay tuhat tamad ngamu. Pasu-pasuna. Asa dahok na niluwa nakajumpang panajinabahan. Dohro nali masongka tadi na batuwe na bagok manamalhap tu na dia buatan tirobiya. Horas kami na madyalo mo natulak si Maranik kok mana nababan. Maganda ba ni musik ka ni naman ale? Patutu. Dong tahu mamual na tiyo tu lang sa torminong pita. Gabi bang buru. Ope dia mo pande na malo. Gabi bang paminong apa sa ada na hopar tu yang akon nami. Adok ka tani na batuan na madong tinahuin na mansiyo dinato pangohan. Baik mamak si tiyo las baru mamak tuasa. Jadi bidang itu dokter ini teh mau nunggu dapotan. Ya, ang nunggu dua sama tata kami ang kamoy sa ibe. Mau nunggu dua nga sa ibe. Unang sampai tolu. Iya. Oro. Nah, geser ma. Oi, geser mahamu geser. Lain baban. Termaju mahamu tu satu budi. Masuk maju budi. Oh, nama mai. Mana namai? Geser. Mono hurangan non cakop na ba? Ano pa itapay bolo hurang? Aduh. Oma amani guluton. Dot. Bolo markatrik kita dan sonor. Buan, gaji, terus.
Jauh na ang tolos kami di Pugunia lawan muna nawalan pagkaban jolo di Pasar Baguao ni Birenami di bagian Satikyon. Amang guru nakaringan di Arolo nami di bagian Satikyon di Mawunan Yari Satikyon asal dari dua titik patungan itu bagulang-gulang para una. Jadi susah dia yang benar dulu doh berpikir dalam bahasa tapi kuat patung nama goyang kapas pasur. Jadi semua dia abang tua yang ka yang benar dulu berpikir kapas saat bilang karingan yang ada kelas abang tua tahu pas satu. Jadi macam yang anaknya nih di Angkidodi untuk pas satu nakin hatan udah dan di per satu tubuh dalam yang murtad deh. Jadi Sony mah dia mengurun nami. Kami itulah. Mau lihat yang mati tua di belakang sana pasuk dengan naik. Roh membuat dokter jodoh muna di pasar muna dan nilai nami tidak usah tahu itu muna muna deh dimana mengulah adat nakin memahami siapa mencari di masa mencong surat kalilah obat itu pada datang ni berhenti yang nami kalau tak kapal sudah itu mau sadut nabi nopal nilai nami lima adong kubat nami ulos siga cang rapu asal dia gabe tujulannya dan cang umur dihamun sadut nabi nopal nilai nanon ima obat terus nirhatari Takasuna kumato kami titir marana titir berburu do lain anion. Alay Sony harus surhata deh. Tuk Sony non obat lebar. Aku jadi kalian dan sudah sampai si batu-batunya kayak nak kumon na dia amang pertenami asal hormat doa manong-manong pahula-hula na bang paniuniw pedang ang kotak sompay. Penanyari hula-hula muna tuh hamang buru nami masalah sindur hanami di partai namuna tuh kami hula-hula muna takas makin naroha muna marsopa lawan dupot kami hula-hula muna di doon menentuto merdalam motor sedan di nama si bulusan doon leri roha mo marsopa merdalam tuh kami hula-hula muna las mardongat kete asa doon menentuto dengan tujuh nih jadian yaitu siha mo magalaka tu si mana kota soalnya nak kita membasahtamu nak kujalo kami ima songo cuhut nomor saudara Panginoon na matok asa tu sangkar rapor tulumang masa tua sinur mana pinamu na totong gabi na hindi ulang muna mahugala kami nakin sonbol ay sa titiyo lasa mahal manjak may tiyo nakin ani tahuan mo ang ya lahom tuturuan lobang mana kinapaga sa lamang muna ianak ko kamu tululungan asa sa manimaro namin tutumak tuha muna sa luhun na pinoparni imang muro naman asa po na nagpuli tulun islapongan nung matok sudihan mo na po tanuli sungonima ng akanat panapota asa bakot na mathanto mana nagata durulian oras mami na magjalo hula-hula muna sungonima dihabong naman niya so satu hotel masabi ulaw persarmutan nila kami so saat mahamuto panggabihan tupar korasan sungonima siyang hani bona nyari simang cembolate si Madukot Raja di Simbolon baik majulo pano monomon na
hula-hula si Manjukot Simboro. Di soal adat na boy terpaksa tami. Dia muna pinopor ni emang guru namyon. Soal na tahatai di pangarapan yun na budari opat ma. Sian hula-hula na poso Simboro. Opak mamuse sian hula-hula pahopu. Hula-hula si Manjukot Simboro. Jadi duk selesai non bupasa tami. Na opati do na tujulo manon baru nami alana duboto kami na burjulo baru nami on barula-hula songon ulos holong tu baru nami ade Ya betul lah, ya betul. iya hah oh na opati saling mendalam ma berarti buah lula Iya.